I da ste bre ljudi, dobrodošli u novu epizodu Happy Wheels. Sa vama je Čafi i... Samo sam ja tu. Ako. Znači, odlučio sam malo da ponovno snimamo naš lepi, dobri Happy Wheels. Na kome je ovaj kanal i zasnovan. Znači, prve epizode su bile epizode Happy Wheels. Koji smo godavno snimali nešto drugo. Ako, počet ćemo sa nekom misijom. Uzet ćemo DC Metro Station i malo će biti kraća epizoda, što je puno dugo uploaduje kad snimam preko Frapsa. Ja sam se dogodio s ovima iz Upra Happy Wheelsa da oni don't kill me, a da ja smijem da kill you. Oh fuck. Fuck is this? Probolam se staklo u glavu. Op. Sine, sad te vozim Kevi da te previje ranu. Ne možemo mi da vozimo. Resume. Pogledajte vi samo ovo. Vidite kako mi ide kroz glavu i sinu prolazi tačno kroz... Piip. Neće mi ovo ići nešto drugo. Exit to menu. Već tamo. To menu. Evo neko drugo nađemo. Da sad ne ovaj brat na Skype-u Luka. The Criminal Force, the hotel, the office. A ne je u the hotelu ono. Ili u balkoni teror, ako se ja to dobro sjećam. A mislim da nije ovdje. Možda i jeste. Ajde ima šta je ovo. Ne znam da li sam uopšte igrao. Ajde ćemo ovog na... trotinetu. Znam ovo misiju. Fora što išli ovdje pobijamo, to je bez veze. Lezi tu meni. Speed bridge, string, Fizz, Run, Hammond, Run, Criminal Forest. Ajde hotel da vidimo kakva je ona. Ja mislim da znam, ali da vidimo to da pred kamerom, da, to je ta. To sam znao za nju. Znaš jedna, kad bi se sjetio sam kako se zove pušku. Wait, don't kill me, I kill you. You not kill me. Zato što ja moram da kill you. Ja moram ubijem tebe, a ti ne smiješ ubiš mene. Spider. Wow. Is this a breakup? Odio smo kroz lift. Bada smo dole. Kad bi izašli iz ovog govneta. Reć! Evo. Push! Luko, beži tamo, be. Od be. Be. Tako. Sad treba. Rest level. Replay! Resume, tako. Bežite tamo. Šta treba da pušta? Ko ti šiša, bre? Pošto mi zezno Luka i nisam mogao pređem ovo. Ću može moći. Ne može, puglam nogicu. Ovo je bilo to. I to je bilo to od mene. I naravno ne zaboravite da gledajte, lajkujte, šerujte, subscribeujete. Ne samo moje, nego Lukine i Dušanove klipove. I lajkujte stranicu na Facebooku. I dosta od mene. I onda, čao svima.